Meseng kaselelia maingo ke pengakut ki wata peneuran ke pengakut ki sabun kesantikan makin ya kapai patai makin ya kamor patai makin ya kamaran patai na seilok en morbut monatel pan tula hona sabun matai liu pene nan marai dengan yang rawat men watong trakayu rangka ke pene uyaki atakapakap kolpot makosia ko chi memwa go chi memwa go chi memwa go chi memwa we memwa oh yeah kosai kata mata-mata wene ma wene limpak mesikla netela kuwala kon mauri sawan mekabuk melal ktaila mas mona tapantula oyo panenan sabad man kot masen mektai pan yuk panenan paren kaskulwet nan marain kapan rawat kapangakot may isu pariyakit riyaisek kalangan kiyang kauno ang siyong mauksit pwede kupure may peunangin magtakak kusiya may tela may uyak kamarain patra may uyak kamaw patra may uyak kamaw patra na silokan mawrwat mingtranan kaya siyong maw muna tapaan tula nan masinan kut mingtran yupene o kapakap ipalit kita ay man pagi komuyan patengya siwa kot labalap kaping koros en koyang komi pag kumukalip makot kumukalip mamamaur kumukalip malimpak yan kaya siyong mauksit pateng sa mong kapagpungkan sambabakon aramaskan koros o pukata marami nan maray dengan rawat o kap ng marami kap nga kiyong mulot melel kamaukan koros makumkat kiyong kit aramas mesaban diar titre mepkat koros ren sa muyara Jesus Christ makumkatin paraneto malayong peini at sutarkan koros kawulyalitar merchansal ni lobo e pula pagkita ramasan kakan kimaur lipalip kan ni kalabe makamau chalar ekatlan anel pasangkak patuloy rem sa may ikot kalangan kong clock po di kasinenta Lord, and I know I have an authority and my authority is named Jesus o iuwang songan nganan kailong koros nganan uwang koros nganan sukauti koros sa may ko lalap ngan kan koros makin huwang kupuramoy anti-Christ for God I can't in the name of Jesus Lord Clockwood ipelian tatokin naman tidiyo ni maren kaun Jesus makumkatin paraneto wen pureng kapureto ki charamas remi
Nintu wano mo kadjeng kapagata kita ramas o masani. Kajay kapagata ramas merasong child. Lord, ye kapagap kita ramas kayuk sang kakwewe kemelen main ko lalapis kami. O wewe gis kita ramas nintu wano mo kadjeng malipekit. Kapag marawi, kalangan kiyang kumulod ang sumaksit. Ibu katawan kumulod, kulakwat, karusye, may pantuta, po linewit. Lord, sa umasan man ko lalap, may painbook sa rokatete, nan charmaya riyasak silu, riyasak tuwaw, may tuwetre, kisinyay. Tuwetre, slichamer, kisinyay kinisik pasang matsakakalwangkan, o slichamer kinisik pasang tsakay kailalkan terkalwangkan. Sa may ko tawalap, yay tuwetre sa umasan, may mamaur, o sotre usong kakpalian sa umasan. Lord, yay kabagap, Lord. Ngayon sarawian kak deliver your word. En kak palitinan puel mau, main ko tawalap. Puen kak kaparatawa, puyay makum ka din rabarapaki, wanat kamele main ko tawalap. Kapayata karusye me panto tapo lain wato. Kapayata karusye me aletar kalangan wat Jesus Christ. Kapayata karusye me pan wrong Lord life wat mang sam. Me wiya bebauser sang swik kay sa malaro. Bilalato rawat o bilpan ko kulata mo main ko. Kalangan ng kumi. Ikiyang kumi kaping. Kiyang kumi kasaba kalangan. Nimara mo yay kaong kalangan yayas yay kumi chakalip Jesus Christ. Amen. Kapag akot, pagi ansyo mauksit, imen watong tawasakis kayo, mabantap tasang, nan, kayong Peter, iralaut silu, irajugijuk Isaac, memasani, tuan buksarawi masani, memen mekinmen, isinamaw kumaur oran kabarenkan, en beresang awe, lokaya suwet, o tugadisang lokayal kam. Kapangakot, pueki, masan wata kataya yung child, memen isinamaw kumaur oran kabarenkan, wasagis me problem nan memeuring kedai ramas lewatai meuya kogon tiktikeu nan paling warwet apuk saro katete me manamanan meur o mela mimi pon lewatai imi pan watong sail o ayaralap pan masani tekatitiki trek am kosaikan mo nam kosai pueki pakchoto nanai meur kosaya may sota punggi ay kinrong aramase ko siya. Apa imo man kisail me meluwet. Kumbagabay. Ansiw koros may kinrong orong ko say budget. Awong ye kansi siwat pweki ko siya me kot meluwet. Pweta. Hagi kot masani kisay kapagata aramas merasong kisail. Kiyong rail. Manaman encounter we pendilimen court karusia. Riansu koros megajai kosi ya megajai ramas meluet. Gajai kosi ya me court meluet. Imi pachuan ki horalapwet cekam kosai monam kosai. Pagkosai kan bilikak ngilamaw hap cek mayay kuburan court. Pwegi court kapagadak chala ramas puksaro katete mewiyata ramas cepta sang nan puelo kay bagiti o muleta puelo o wiyata mamanchal ramas ap saik mau lole kot ap kat kiyong nganen mau tepukeng angin mauro nan cuma naramasyo maurap miela risuto wasagis mediarata me i maman kdal ramas met meluet herniaso me kinrong o ramas kosiya te aramas king ko siya pa imo man kajal me meluwa chay kalabak. Yawasain tung yenan buksarawi.
Apa sapang makotong ye. Abo Jesus masani mengen mabaik awar meluat. Ai kalabago ni tuamet atama Jesus wiya. Ema mair. Ni aso me mangir kapan me ko kalang lole. Tama Jesus wiya. Nanay so wat. Den ni aso me mangir kapal wat. Ekola o ya kabakap. Abo pagi ren Israel ko me yangi. James, Peter o John. Kumar yangi ye. Pebet. Epeki at least awayeu. Buksaro kadede me ni aso me Jesus purasang. Kayung kabakap. Ekoto Israel me silimeno. Uya mamair. Ha pangin rada o pagi kumai suka kyang ye bebet awayeu kumai suka kyang ye kabakap awayeu eri kasempal ke pagi nanada kabakap kitan ka kuyakila ata lifestyle kos yang kot ni ata tindirai ni ata alwalu widetal de sudah lebih nanata maur kitan kasempal ki ata kosai ong kauno Wai kalaban saulang man magcakak ko siya. Magcakak weki. Weki atay mo inti travel. Ye ya ministry. Ye ya buko. Wen koto. Kawela. Kamela. Uprapala. Ha kot kiyong kita apili dita kot kiyong kita kalapan. Saban mata yeyas o kelal wat. Pewedi wat. Kita aled kita ren. Saban may year of Jesus Christ. Kita sudah aledi sang ni pelian lamalam. Kita sudah aledi sang ni taiden. Hap kita aledi te sang ni kalangan ang kot. Rianso koros making wrong ko sa ipodet may momen kita alamas meluwet. Sama-sama me kot masa ni kita kabagata alamas merasong kita. Hanso koros magita kirikelang haramas. Yai momen kot mo. Apta makasambal. Men yang en makogosan ang palawar. Pwede kita suka kabubon ki kot. Pwede kita laramas met pisobe sang kauno kot. O sobe yung travel. Ap limpak kan ata kot. Esuto uti. Nan irairen kapalwat. Makot mila likin kita laramas. O kaskasik terabarapa kisaman buya peta. Pwede kakpureng. Kapurik santore. Hari kapeng giyang kot, pweki man eukyong satuan kasampal penatal kosay. Mabuk saraw katete, nandabin bata kaysa kwalu. Rajugujuk riyaisak. Emasanin lo kayang wayo, manamanan maur o mela, mimi po lawata. Hap kita paren ke kosay likam, kita kin paren ke kaman. Apuk saraw masani kater kaman. Kadel kam. Nan wasan kawit may rutungatang kitaranwat emasani memen yang isa na mga kumaur. Oran kabaran kan. Mamimi mo tayo. Wasong at riyaw may pagkitail ni red isang niyawatail. Beresang kitail lokaya siwet o tugot isang lokayal kam. Bulsay suto wewe ki makosay likam koros te lokaya dengar-dengar te kailok. Makin wiyawi, lokaya siwet makin wiyawi. Kita wiyal depo kala sa maur. Kapangakot, pweki asyong mauksit. Kapangakot, pweki klokpot may itong niya po yan kakyang pateng. Nan pa rin kao na patawat. Wesan kakipan o katete yung aramaskan. May yay sa kalangan ng kot makoyang gadrail. Yay sa mayero Jesus Christ. Pero trangkak, wewe kasampal panatakosay ang sukoros trangkak. Practice at akosay ang sukoros. Memaur kita matakosiya, kamele tamatrakosiya. Nintuan na masani yung gita. Jesus, tepuk saraw kadede yung sas buya mo karsaraski nan pugan James. Iralaw silu. Karasayang lugatay tuwate ring makin koyang ni tumuan karapaw.
Man la palamen ab kisin ringo haramas mekin kawait mano wasakin waikala yesalo kelalin mano kinitawen. Obil karasayang lugatal tuwete ilin sop mekin katangalang sopo wasame kaptino anane sobong kolay. Gisinilil chikutingis mekin katanga sopo melabala mekin palangaway ilok kalaymun kan o sinyang kelal kan mekin ibitong sopo. Yay mamon kelabal lawatail o bil karasayang lawatail tuwete timamayin kisiniyay. Mekin kawala ta korangala ta isikala lapalan wasa. Herinan wasan matawate tampukan change sa kusiyayong kusat tuwan lawatail e kasampan. Wene apal aramasen kamandela lawatail. Pwede na aramas kamandalar man lawalukan. Songon manakan aramas kamandalar alawan aramas. Tenapal pupaisin. Yay kuburan kot turu pol masani kedalian kawul yakap te kawulianta atal mata-mata okim masanen kot. Kesanane au yau tekin kita masanen kot pekesan kosu-kosu ya masanen kot memaur ke masanen kot nan selakot. Nanti yang mata-mata wan nerani pun kesai kotor taulitor o buyawi ayo teberan wat tuan kesempal pen kapakap. Ay sharing suraban ray ni may sangwat pweki bilmen testify maurwat makaskasinan momay ninduan kot he malbeye o kasaleyong ye song tuto makaleyong ye ay kakaskasinan o kamelele kot menet nanay maur diredoranwat kalangan kiyang kauno ay sumawak siya timen ko siya ay sewew nan par riyakit wano. Ni mulan par riyakit wano lustalang par riyakit isu. Riyay saraben chikitu ko koto ko usan re. Oda lang sewew kabal yung malalong o sumaw. Usikla na lulu. Israel aberate. Koto lel mawi. Usikla na mumwani o chok ko siya. Mela. O masiyat kilang luwat. Habu ya tutu e usautuko. A ko tap masani yang ye. Ko la intang riyomo. E saban mela. Nagdatutu ko la reng e intayang mon. Kot masani makasaban mela. Kita sisilak po ang sampayew. Mesong suwat toto yuyaw kabalik kita. Salakata rong song toto mewuyawi makaiteng kuburan kot o makuburan kot. Masasak kilikulang tama uyuyaw sili po sampawat. Pilipilo ya isabon momi te tungol. Kita pilata tama kitapan kamelele. Menya magsaban itawen. Kitapan itawen. Tama masasak kawit kita. Tagsaban itawen. Tamak cakin rong nintuan ko sa iba naramaskan. Tagsari tawen tamak kot masani kamele tamak kot masani nanpuk sarawi. Kalangan kiyang kauno. Pwe kilaliray renan sa wew. May paindi na tikit ko la Bombay. Penainay leblaut. Awikit ng tagat. Niya masapeiti kay rai sira kaklang monar emina wheelchair ko kolongala. Kay aramas purasanger nan airport. Niya atlal nimo. Bako ni naramas para man kilang para ronger luwato. Hap ka pangakot kan bakabay ko. Imenagis ko siya yung trial kasampal te manaman te kelepen kapeng. Pwede may natapalian na malamkan sa kapeng. Pwede talinta laumom. Hatapalian na malamkan magsasikta lola. Kater mo say. Habu menagis ko siya kelepen kapeng.
Pwede ye pong kasilun pong niat wiya san sarawi. Ngay ko siya iser ko siya pen Joshua niaray kola pitagi kanim cherko. Ni ay me ije ser wasat o ngay ko siya pongat ipan watawat paksilu. Ukchay koros pan warit maren Jesus. Ni watawat paksilu war ngay kaleb war. Mata-mata wat mata-mata wa melaw mom. Kambakabay. Nan kamatungkan ni asyo magsakin kilangatara mas men sakin chir sakin pukatak child war ki. Peren. Peripin ngay kilang manamanan kaping nanirawet. Pwede kiniyasyo miray pitaki kanim cherko. Joshua o yang ekaw. Joshua uya manakap men me a leader Moses. Ekilang song toto o ewewe ke me kobani na wasurakin pito isang nan tempas sarawiyo. Hakut ap masani yang kumal wata koban kolap tagi kani mo produk kamma. Okay siuran may bangwata koban tagi kani mo pakisu kumal panwar. Kon bakabay. Buksaro ka dede yung kita. Mayete makamor pen kita mas kosang yan ng marwet maran Jesus. Uy pantayang uk met trepel kin rerki kin rong marwet Jesus. Pwede yeyi manaman kot makoyang kedal ramas maran Jesus. O yeyi kamor pen kedal ramas makoyang child maran Jesus. O intran Jesus magtana na kasambal kinanatamaw. May kusi yama intran man kapital ramas. Niaralale intran man o niyasyo ministerial kan kukusan nan wenijip. O iriski intran man o pontaman arwanim kan o pangabangapaliriyaw. Mekara yang tolong kamakamaw niya release kola na wenijip etauli im koros mekelal kiti intran man. Ayawen kalapen hintran Jesus kan pakapay. Kita sudah kelang intaw. O sudah tipot mapuksaro kati-ati matan ki haisup maratatong ki katunan intran man. Hapuson yakin sabon mata yeyas. Pwede niyaso magkataluka yang Christ na ramaw. May tong Jesus ang kadlo ng ramaw niya sa katete. Magkatawiya ramas tipan. Huwag sa pagiyang kadlo ng ramaw. Pwede yala sa kao no wata song kamaw. Insan Christ kamakalik sa tar. Niya sa luka yang Jesus Christ na ramaw. Katawiya la arserian court. Niya luka yang Jesus Christ na sa maur. Hator di unsak makot kat kiyong chayla ramas me gajayla le hator di wat kiyong traben. Kaburburtong gajayla ramas terus sabon may yeros Jesus Christ kay tekin po kay tekin pelian laman. Kumbakabay kelal makomuyaman me alita Jesus Christ aka mangakot. Nanti yang tekam kosay monam kosay. Nanti yang au te genuk watawat puksarawi en au yau te yukran koros. Trapta military au te silu, te minit lemau, te nanti yang patang kabakap niya sa water. Puksang ka kair tapwe gemak, sa syure isuno ku watawat a trapel amai. Pen koto petikin kita songkan mepan, aleyong kita asa peragak sangkaun. Kita kak luka yang Christ na natamau, hap maksa syure isuno ku watawat. Amangay kitaan lus tektaan peret. Kabangakot pikak ko siya song laut nan selak pot may patuwan wiwiya. Makot kasalayang yatuan kasampal pen mamauran kamerala kauno. Pwede selak pot uya selak kun posaneo. Kita maula sang niya sa kamerala kahit yung sang ni kusi yamasan kot pel koros ka kusi yamasan kot del trouble amaisan kita kusi yamasan kot we met trouble chitra kuya pek yung masan kot hap kita kay degi so wrong to pag so pek yung masan kot kapanga kot pwede pay Jesus masani makay degen koros makin lukori ta may kaun ngabam padalon nan wing kot hapuray kansa bakin kabayata kupuran kot babuwag koros kak patang kebasanan kot koros kak kabagap
Korus kak sarawi, korus kak yang painin kau nan sarawikan. Hap triple kakinta mamen, wiamen, hap ito kader pek yung masanan kot. Riya mo muna ikak pek yung masanan kot, may suto wat the wewe kiyak kupuran kot. Nan rahmaw. Iman kakelakin kita kambakabay ranwit. Wiyatam kosandi, and ran korus, kan wiya watawat. Wiya kabakap. Pwag ngay sarawin yung lukayo ngay saraw na namaw. Yay manaman ang kot. Nabantrap tak kawit kita. Nabantrap tak kiyong kita kay nang iyang kita buksan watawat o kabakap. Hapa kay pa kita pangata. Apka ter may tong pangata en kaun mukata. Diyan sumagakain pangata miya. Puta, takasiginanta, tesulubilul makabalwiya wanon. Pelianta nganan pang nanamaw. Nganan pang ako sang ren travel. Buksan sukaw chila. Haksana na wewe ke matur diyo ko yung tayar niya siya magsa may tong kray sa samaw. Kabangakot, pwede yan siya umaksit. Kambakabay, kelay. Kelay, luwan siya koros kanayang ang kasay. Kusuya, tama ka anane, kader kusuya, tama ka kilang, te tama ka rong, metwede tama yintaw. Irong traw siya kan kusuya, mamunar mela. Mesiya kilang, meluat. Hakut masani yung yan nanay mo yung kuwin tayang medyo pa mela. Kalangan kiyang kauno pwede nan 2007 end of 2006 and 7 o 7 minutes mamaur o mamaur. Kaya akut makut kakwiya yung isang te makut kak kasalay yung songwit, ikamel me kak kasalay yung kumi. Kalangan kiyang kauno melel ray, pinakapkan simbata ko ray kom mewiya kawkawit kitayil, nan paren kauno batawit. Jacqueline, Queenie, Sonobi, uyang amalkan koros, kalangan ng kumail, pwede lalapot, kabang akut. Kut sa ugya tatawagin kumail, ran pukat pwede kakwato ang ramaskan, nan wayng kut. Kabangagi kot karos makin rong. O iray kan masirakin men rong. Ipelyantang ganin sira men rong. Ikaudi kawela na marin Jesus. O ilikwari nganan peik. Nganan menewong. Nan maurin karusye makin rong. Kalangan ng kauno. Ibaan wido asat. O ibaan kabakap. Kaim sakala. Ata iupanen. Menseng kapan rawat. Kalangan ko samat ko labalap. Ika pangaki ko mulot, melelang sumaukset magong kajumoy tong kit. Tuwa mo katete yung kit, manamanan maurta, kelaban mauro mela mimi pon lawat. Sa bansong at dito sa bansong song koros mesa kusuya. Sa may ko lawlap, kabang marawi. Pwede song eu tema kong gadin rabarabakin nan maurin aramaskan koros. Wanat kamelili komi. Sa may kochi kabagap. Wanat kamelele en perta ni marang count Jesus. Wan ngeno en perta. Wan ngayon sarawi yay limpok. Kanangama pebol peren. Pewedi o pambap. O liksang masibot koros sa may kot labarap. Lord, run what mesang what I decree and declare the manifestation of the Holy Spirit and dwell in every flesh, Father God. Lord, iye kabagap men pumbikan koros wasakan koros sa may kut lablab. Pumbi meng sam iraikan mawiyalilid men pumbi sa mayaramaskan ng government. Namark yan wen pumbi. So masan ko usap kan mang sa iyay kabakap. Pwe eman railan kakasinanda. O lit sa pumiyaramaskan po korosen kak sobe wong komi. O memen me pang uyamat na markimen te so masan ko usap wet man. So masan ko usap men pang uyamat kat Lord. Ikamelele. Me banan kimor waray. O sabwe. The way you me uya kakaon. Me koros pampreng pay tamaw.
Nintuwa no mamasa di yung kit nan karyang chronicle issue isek payo. Masapan kabakaben komi o kolula o sobesang tibatakan. Lord kompan korongay kitsang nalang o komunoki yung kit makompan heal our land, Father God. Iye kabagap sa may kod lawalap. Wasatep tangalanan matamadawan men 9 kemuni. Ap muni sen 9 kepuen kak serve Lord. At memaul en kameleli komi. Amuni enter kang kesata. Ikawela songon matamataw ni muntitiya makin koto puen kawela kamela prapala sabon mui aramaskan nanaraj memaul en ewong komi. Hansi ukoro seba memaul kemauren paita. Memaul kemauren limbok. Membaur kemauran pepul, pewedi yat, lalabot yat, kebengak yang kumang sam ran wat ansem mauksit, karusia merong leye Lord ansem mauksit, Lord I decree and declare, karus Israel pan kotong nan wain kot, sabun limpak Lord through the Holy Spirit epan lead them. From the darkness of this world into the light of your kingdom, O Father. Usangan plano mo nitiya mawiwiyaw po sa mayaramaskan ikawela na marangkaon Jesus Christ. Ireti na marangkaon Jesus Christ. O anso ko sa pan ko siya para naki paitan at maur po kasam kalangan ng kit. Mepkat ko ros main ko daw labi patyangan man kit. So bayuan ko mo Lord kiyang ko muyat kaping. O kasabar kalangan kausan prowan kamukalep. Numaramuyat kaong kalangan may yeyas malimpok kay kamukalep Jesus Christ. Amen.